ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya net foodish ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi ka kripa Victoria Senior Citizen Home hak arpoitrik nok pra arjap sao kala pelong ni kejing rakhi pre Christmas ha kripa foundation kebadan hak snong umroi ribhoi district ban pen kemen yaki Meieit belari bat sumar hak ni kejing hak ni kejing rakhi lai shimentalang da ka project director jaka kripa Victoria Senior Citizen Home ka kong Victoria Walang u project director jong ka kripa foundation uba Shared Walang ringkat lang bat kinong tre jaka foundation bat kuwi bela syakot ngoba ka Mynsiem ki Meieit ke Rhem haba ki Ïohsngew ki Jingrwai Christmas na ki noi shimenta ki bela pendap ya ka do nuot ke jongki Mynsiem persian dulu punya inaugurate ni ke cakap kita ni persian bagi ni suatu tu bagi dan ni pa dan bahaya bahasa not baru ni kita ni Meieit dan ni kia long maroi ni Christmas baru kia sunat mania dan si bahaya ni itu kita sunat ni Mynsiem ni akan long program lama kita ada nampak saya ni jumpa ke kalau aku magai Mynsiem yang kita bantu sesisna ini sampai ni kolab ni punya yang buat nama Paris buat apa Barak Bali Accounting Center ini lagi mental Mynsiem tu kita cuci ni kini bam kini dan nak and ina compare the program Mynsiem believe Mynsiem ni longkungnya kita kabam Mynsiem ni napo rehabilitation center and ki staff ni napo kepa kia one syakmat yang Mr. M mam ni pa ban lele ini syat ini kemen ni sunat ki nongrap na kinain du dalam saya juga kia one shot, one few, kawan. There's a Christmas spirit where everybody comes together. It's very important in the dalam buat ni kita. Meieit bersalam ni dan kabingot. Iwe nak suklat news nam iba de perlu awak di Meieit juga nak suklat nak kena punya. Ni pada Meieit jungi lap ni kaya ban. Menangu bagi teman and I buram bete I keteng konggri di ladan bani la klat ladan harnai menta andre mentang yadan khabringot and then hapo rehab center bereng yadan khatsanot ki inmit di kadon kani kajing stunat ki napo rehab du ki wan shongkai wat ki Meieit and mentali nya pun long Sunday service manusi Sunday this not bagi Meieit nang niru ki persiang manyat apa rehab bagi ni shong apa kini service and Sunday service bagi niat ni makine niat padar na pastor itu because not one kajing temu jong Father Joe Pereira the founder of Kripa Foundation the idea was banchu ritang yaki alcoholics and ki drug users the Forming dengan dapshna kini hangne or more or less proportion kala complete. Ti may bre yung ani ngab don kata ka Mynsiem ting bang hable ai namtai kitemen. And she had this dream a long time ago. Ti ni Ïohsngew yang to ngini apun biang
Ting snate ki facilities bengi don hangne to namta yeng temen na ki dining facilities baflai ki dormitory beds, semi private beds, ka chapel, then jaka bakin recreational activity, the lawns ki don ki jaka yat kai jo ki bin step to. Then recent additions pada nila add ka basketball court bengi Pediang suha napo mencuai di sports minister i bab mantedor i wan hangi ti lai tanat ba ti ai ko ka scheme ti ki penyat ina sports kila ashna ka basketball court and then nakaliam jingi pedeng yong tong in shna ko ka swimming pool ting la pen shna nam ta ki Meieit bat ki napo rehab. So more or less menta ke ka jing tmu jingi is kumangai tu khana meneng omba porbakas the dam mo kidang yashna ka dam e hanto tingi baga kala long kala don ka tu jing e te ban pha ki Meieit ne ki briu na por rehab ban pha sha po shalom ban le treatment and CHC also ki basuna na ki doctor de ki don ki jing e te jong ki in ki equipments ne to provide us ki jing e bengi don bengi kimla ban yutang ki hospital ba he ki bala te menta parengi prashang ba okay hopefully by God's grace next year nila opened up a small medical facility jong hi hangi with all the pathological labs and in-house doctors, and we also want to tie up ken but ki doctors but don Mynsiem to come here once a week.